أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الأمانة، قد أديت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك، فصلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واستنى بسنتك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ثم أما بعد، قال خشكو برا البراهيه هي مش خدي تعالى رب العالمين رحمة ما ودي بابت ما وكسكارت ما وهر كساكي حق السر مهبيت أم دعابو بكي يا ربي تهمياش أهل رحمة حسب بكي يا ربي دفي جياني دا جيانك خوش وراحت وبختور برزق هميا بكي يا ربي بلاو مصيبتي دفي دنيا يشرك وان دير بخي يا ربي إيماني البردلي وان شيرين بكي فيانا خو فيانا كتاب خو فيانا پیغمبر خو البردلي وان شيرين بكي يا ربي هر کسی که برافریک که خار و چی بید تو رحمه خواه هدایت بینی جارکا دی بینی و سر کاراست. یا ربی مهمیا سرویری که را گیرید و دنیای دا ات قیامت دال دفته سرفراز بین بن عرشته کن ببین بر حوض پیغمبری صلی الله علیه و سلم. قال خشكو برا رب العالمين سورة البقرة داد بيجيتن صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ابن عباس وقالك مفسر بيجن خذي تعالى صبغة يعني رنگ، بيجي صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة.
بجیتن وکی هر کراسه کی وقتی تدویت رنگ کی نیشان توی رنگی دلی دیار بن یعنی این دیجاره اگر جنی که بخلتی و او فاست قاصره کاشت بجنی کلورکس كانت جلكا هكذا بخلتي وبشيت سر جلكي رنجي جلكي جوري تكسر هما دي سحكي رنجي خميسيتا وشلواليتا جهارت وكي أولي نما خدي تعالى بحسبه الصبغيت كت ولله المثل الأعلى تبيجيتن إنسان بالصلمان رنجي خوي تايبتي هي يعني أو رنج شو رنجي قميصي رنجي جلكيتا یه دیاره یه شینه یه صوره یه سپیه که چه رنگه تو که برخواه وصا مروف بسلمان پوی رنگی یه دیاره یه آشکرایه یعنی او هویه او ناسنامه او آیدنتیتی او اسلام دتته یا جوازش یه دیتر اگر اول دفته دیار بون معنای تو انسانه که مسلمانه که درستی اگر او ناسنامه او رنگ التا ديار نكر الخلقيته ديار نكر مصيبته معناه تفيد انسان مراجعه حسابات خابك لو اگر بيراو بهتن وقت ما بحث سعد بن معاذ كر وقت شو الجل مصعب بن عمير نشتيا خاري وزفريه هوالتوي شو قلت تي والله جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به قلت اف خلق سمايت بهاتي نفس او سعد بن معاذ او خلقي بيچوي او خلقي بيچوي خلقك بو واف خلقي او بهاتي خلقك ديتره رنگك ديتره اسلام هو صامروفيد جوهريت رنگك دته مروفي شكلك دته مروفي اخلاقك دته مروفي بيرو باورك دته مروفي جوهرينيت اختت مروفي دا نامينيتن وكي خو لو خد تعالى بيشتا مروي صبغة الله أو رنج خدي تعالى داتا إنساني ومن أحسن من الله صبغة كيش رنج وكيش سما وكيش أدب وكيش تورا وكيش أخلاق إيش أخلاق خدي تعالى بيش كيش إنساني كاد لو ترو جان ترى كيش رنج شوي رنجي جان ترى إنسان بخهل بجريد لو خدي تعالى ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وإنسان عبدینیاوی خالقی بکتل دیفی رنگی بچیتن اوی خود تعالی ادت مروی او ناسناما امجید بیجین او خود تعالی دوی آیت دا بوم بحثوید کتن نمجرد ناوک احمد محمد صلاح حسن حسین ناوک مسلمانه او خلاص امزانین او مسلمانه نه بلکو هندک روشت و ادبن اخلاقن بیرو باورن اپوان تشت او مروف رنگی خود دیار کتن رنگی خود آشکرات کتن اتناف خلقی دا لوا گل کافر انسان خوبن یاسید از کیمه و تویت از چبم باهای تشتال دفمه بچه اساس یعنی وقتی اسم مروفاین یکی هوالین یکی الگل اکید کم سر چه اساس از وی هوالین الگل کم سر اساس مصلحت دنیای چکوی دولمنده چکو بنماله چونکو اگر از القلبم خلق جدي قدرك وقيمتك دتمن آن چونکو تقوى و ایمان ناسين خود تعالى كيش كل دف من يابهاي او رنگي دتمن او خلقي دتمن اخلاق و قيمت من يعني بازرگانية تجارتي اسبيت كم آن من هند قيم ثابتة هين هند اخلاق ثابتة هين حقيل دف من يا دياره باطل يلدف من دياره راستي يلدف من يا دياره خيانات يلدف من دياره عدالت يلدف من دياره يارون واشكرايه اگر باب من بيت براي من بيت عزيزي من بيتن يخلت بيت دي بجمه اوه يا خلته اگر يه راست بيت بلا دجمنه من جبيت هاري كاريوي كم سروي راستيه فعلا او رنگ من دايخو اوه يا وقتي يعني ايك شوان قيمه انساني او تشتي بهال دفته چه تشتي والسر چه اساس علاقاتت منو پیوندیت من الجل او خلق را خدورت من سروی اساسیه آن لو انسان دیش هندی زانید که ناسناماته چه ناسنامه فعلا او رنگ او خود تعالی دایمه آن رنگی که دیه تیبو خهل بجارتیت ناف او رنگ الدنیای دوی که افروکه او اشتراکیتا مهی او علمانیتا مهی او قومیتا مهی همی تشت هندك جارة خدي تعالى هندك امتحان الدتا عبدت خو وهندك تشتابوان ديار كتن داز بزانن ريكا حق كيشكا وريكا باطل كيشكا احتمال
ام نتوا دماهی کینه ام کیفا مف نتویت و قومیت و اویدی خلک دیتر بریمه یعنی سالت 20 دست بکر هک بری 20 نبیتن سالت دماهی که 800 حتی هاتی سحکی قومیه عربی بنمونه چند دولت عربانه ها نبیجین ده مجموعه کامروفا الغزه آن فلسطینه ها نبیت 35 کیلومتر به 7 کیلومتر یعنی وری حتی مرفس برو تدانینه او باجر خر 22 دولت عربانه چند دولت بسلمانانه دنیا خر یا قلبی دیجیوان بس چکو بیرو باوره کت هی عقیده که هی یه خورا گرتی او خلکت بیجیت ام قومینه و عربینه ایکی شوان هاری کاریاوی خلکی کرد هرش دولتی ترا خدورت وان اویت نزیکی وان مانا قومیته مانا عربن هر چکو او رنگ نه او رنگ او خودی تعالی دای خودی تعالی سر اساس قومیتی ام نکم کرین لو وقت ابو ذری قلت يا بلال يا ابن السوداء وقت قلت كره الرشي قلت عيرته بأمه إنك امرئ فيك جاهلية يعني عيب قصيرية شكو يرنجوي أفا جاهلية أفا نش إسلامية إسلامي يرنجي نادا تما أفريكا أم وك ملت وك كرد أفا كان صالة أم خو حكم الخوات كي روج بروجي مع عرض خو وناسنا همي تشتت خوش دست نداينه منا قوميته منا كردينية بو چه مش دست دی چکو ناسنا او رنگ نینه او خودی تعالی دایته سروی اساسی نینه یا بویا سر مصالح و تجارت و کی بزنس دی پیکتون و کی پترتر دی فایدش کی کتن لو اگلی خوشو شوی رنگی او خودی تعالی دایته شوی رنگی جانتر نینه والله هر رنگی که دی تو لیب گرهی و الدیف دا بچی الا دیتی دا برزبی و دی همنی تشتید خوش دستید خود دی وقتی خلکی ما بیرو باور هین بدین خو ایمان خو بگو پالی چونه برانبری دبابه و دبابه اش دجمنی خواستان بس وقتی ما او ناسنا مجدست خداین او بیرو باور مجدست خداین دو خدا رهات نمیسل فیتیک لیدان خلکی مخرک خال سنوری دا چکو او ناسنامه نما او رنگ خودی تعالی دایمه ما نهیلا ما رنگی که دید خدا لوه المهاته لو اگلی خوشو برا انسان تیوید جا همی گابا بزوری تا و ناسنامه خواه سحکت خواه او کیه وش کیه و تیوید چی بید دیب چی تشتیل وی دنیای سرفراز بیتن و سر بلن بید و دیب چی تشتید قیامت جیدال دف خودی خواه ریسپی بیتن بالانسی بگیری ما بین هر دوکا اندک تشتال دنیای بو خلیق دم و بلکه تل قیامت دا فایده ناکد وکی او مروفی هاتی دف پیغمبری علیه الصلاة والسلام گفت یا پیغمبری خودی از چمه جهاده از شريط کم جهاد بلندترین و مسترین منزلتك و انسان دفاعش حق و مافت انسانیت و بشریت بکتن گفت بس یا پیغمبر از حس کم جی من ببینن فلان کسه و سحکی یهود کته گفت او نبو خودی او نبو خودی تفید بس بو خودی تعالی بید تببینن تنبینن که بزانن نزانن تفيت نياتها بس بو خدي تعالى او رنگ تهبي تبتني بجا تفيت ام قالي خشو برا وي رنگي تخواب دي او رنگي خدي تعالى بو هل بجارتي او رنگي ام تهل بجيرين همي قوا شهمزارية و ريراشية و پیشمانية وكي قلق قومت بريمة و ام جيد ديف دا ام چوينت وي ريكا پیشمانية دا چوكو هندك رنگ من بو خاجيه گرتن خدي تعالى يبي خوش نبود قوتي او رنگ ضرر هوايتي دا نبونا هواياتي دا مفاتي دانينا لوه المهاتها افروكا اجبر هندي قال لي خشكو برا قال كافره تبزفريه و سحكيه خدي تعالى تشتد بيت ريكا ويجارة كادي بيجري او رنجيوي بتهل بجارتي بخاجي بيجري او اخلاق وروشت ادبت خدي تعالى بتجي قرتين اوان بخاجي بيجري او بيرو باور وعقيده خدي تعالى بتجي قرتي ويس ديفويدا بچي دا سرفراز بید دنیای دا باشترین نمونه وکی مگوتته هر سحک غزه بیرو باورت خواه برانبری یعنی بیجن حتی که هندی هیروشیما و ناکازاکی طوبی اللي دای مساحتك گلکا بچیک و حتی که سحک نه ظلامت وان و نه مظنت وان و نه دان عملت وان بچیکت وان یه 6-7 سالی بیشتته الحمدلله خدای تعالی بش من راضی بیتن من چه دینه بید
چه اخلاق و چه تربیت اف بچی که هات تربیت دان سر چه بیرو باور را کرین حتی ولی کری کو چه بسری به دی بابت خواه که سکارت خوش دست بدتن هشتا سر عقیده خواه بیرو باورت خواه خورا گریتن اوه عقیده اوه او رنگ خود تعالی بحث کتن که انسان مسلمان تفید بخوا را کتن هر هوصا او عبادات بيت خدي تعالى دان يعني تفيت او عقيدة او بيرو باور التراكرين بيترنجك ابدتتا ديار كتن العبادات طاعتتا چند تخوني زيك خدي تعالى كي نفيج بيت روجي بيت زكاة بيت حج بيتن اخلاق الروشت بيت مروفايني بيتن راسقويي بيتن صبر وتحمل بيتن افتش تخرت في رنگ بدت جيانا من دا بيتا عادتك الدف من او عبادته او طاعت راستي بيتا تشتكي السر زمانه من قلتنا حقي بيتا تشتكي حق السر زماني من ايش دروي يدير كذا مش خيانات يدير كذا ايش غيبات يدير كذا ايش بهتان يدير كذا رنگ بدت جيانا من دا نه بس آخفتنك بيتن از بيجم از بسلمانم و رهت خواه بردم و شلی خواه هلدم و سیواکی مدوی من دا بیتن و که چیش سیمایت بسلمان سر و از الدف خواه پیدا بکم بس دل من دل گرگه کی بیتن چه فایده تیده هیا؟ خیانت الدف من هبید ظلم الدف من هبید تعدایی الدف من هبید فرق و جوازی ما بین مروفکی و مروفکی الدف من هبید ما بین ایماندارکی و ایماندارکی دف من هبیتن تفيت رنگ بدات جيانا من تفيت جورينا باختتي ده هر هوصا دا بشم وبيكم تفيت بجداريه بكم الجال خلقي خو وكيني كام نمونك وكرافندك الفيري اگر ام همي بجداري نكي و بيج و نبين هاريكارت ايكودون نبين دستت ايكودون نگيرين هاريكاريا ايكودون نكي سرخيري و قنجيه و باشيه و دست خرابه خو بگيرين نهيل خرابيه بكتن ام همي ده توشي قالك بلا مصيبة تابي لو قالي خشكو برا پیغمبر عليه الصلاة والسلام هر شروجا أولي خدي تعالى أف دعوة بوي هنارتي وأف دين بوي هنارت اكسر بوخا سحكره هندك هوالا كو هاري كارتوي بن في باريل قالوي راكرن كو صحابة أو كسيت إيمان پیغمبر إناي صلى الله عليه وسلم وان بيغ و أف بارا راكر ولو أجي خدي تعالى ولتكن منكم أمة بلاش هواء كومك أمتك رابطن باشی و قنجیت ما بین خلکی بلا وکن و کوم تفیت امهمی پیک و شول بکن هاری کاریا اکودو بکن لو اگلی خشکو برا گلک تشتیت هی اف ناسناما امرات کن گهورینات اختتیده آن برف باشیه آن برف خرابیه خیزان و مال و دیباب ایکش مزنترین فاکتر جیان انسانی دا که تأثیر الجیان انسانی تکتن دیباب یکمین کسن اف بچی کسر دستوان تیتا پرورده کرن اگر اف دیبابه ناسنام الدفان یا دیار نبید یا شلوه نبید یا رون نبیکن طبعا دی ناسنامه که فرق دنه ناسنامه که فرق دینه اگر ناسنامه فرق من دایده چلی دی برزه بید رنگه که دیدت خودت پشتی 10 ساله 15 ساله سیده کرمن توشی مخدرات ابو که چامن الگل ایکی چو یدینا هیتمال بوچ چکو ترنگی که دیتی دا او رنگی خودی تعالی بو جهل بجارتی تا نشان ندا دا او عقیده و او بیرو باور فیل نکرن هکو از فیل نکم دیش دستید من ده هکو از بجداریا وی زاروکی وی بچیکی ناف مزگفت دا ناف پروگرام و برنامجت مزگفت دا نکم تایبت ولاتا که حوصا دا دی چی لیهید ناسنامه خواه دیش دست داد هکوش ناسنامه خوش دست دا او تشتی الدفته وک دین الدفوینین چکون فیل نبویه شو تبیجی تو بسلمانی ناچه بیشیب ایکی غیری بسلمان بگه دبتکه تکنی تا او تش نشانه دایه تا بس ای گوتی تو کردی کرده اگه هندک پیوید کردی بزانید باشه تا چجار نگوتی حلال و حرام چی تشته تا چجار نگوتی بیرو باور بخود تعالی چی تشته بیرو باور بکتابا چی تشته بیرو باور بقرآن چی تشته بیرو باور پیغمبر چی تشته ده چیش تفیل بید تفیلی چی تشته نکر اشنی پشتی اینگه ده گازنداش خواب که نه گازنداش واناب که تویت ام گلی خشکو برا ناسنا ماوام دینوی ایمان آوام برزنه بید
بیرو باورتوان بر زنبن او رنگ خود تعالی بوان هل بجارتی اموی رنگی نیشا بدهی داب سلامت بن داب هینا پاراستن لو اگلی خشک برا ایکی یکمین جه کو بچیک فیل بیتی دی بابن او خیزان اواتی دا راد بیتن لو اجي سحكي اغلب نبج متهمي بس قلت تديد براي مازن ريكا كا خالد قلت براي بيتيك ديف داتشو شكو اولي ما ريكا خالد ما ريكا باش نشانه دار ريكا خالد بوخاجي قلت خشكا مازن ريكا كا خالد داتشو يديتر ديف داتشون اگر او چکو ناسنامه یا دیارنینه بوی بچیکی نزانیتن چه تشته نزانیتن دی چه بیتن یکمین کس نه بس او بس یادیتر او جهت داراد بید اگر مدرسه بید اگر جیران و رخو دور بین تأثیر اکادیتر وی بچیکی تید چکو بچیک دی بیت عمری 5 سال 6 سال دفرکه مدرسه و مدرسه چه سیستم هیا چه نظام هیا چه نیشا بچیکی دن او تشت احتمال اسنیشاد دم المال تشتی که معاکسه تماما مدرسه دا تیتا وکیل وی ولاتی دا اد بیم ظلام الگل ظلامی نا چه بید جنک الگل جنکی نا چه بید الویرد بیجنه همی تشت چه بید هکه تفید بیده بابته دیتا گورنجی تا که تفید تبکینه کش تفید تبکینه کر چاوی تشتی علاج کی خوبه دین که این مالت خواه آنتوید وک مسلمان تو تشتکی بکی تو وی بچیکی پارزی دارنگی خوش دستت خواه ندد ما نوید تشتکی بکن ایک بتینه نشید بکن و دو بتینه نشین بکن اگر روند همی کمیونیتی همی دستت خواه نکتل گلیک تو نشوی تشتی ادا بکی تو نشوی شولی پریوه ببی ارکی مهمیایه یک کسی که نینه هرچی خوش بندت پاش دا مرتاح بیتن و جیانوی خوش بیتن احتمال او بری همیا توش ببیت چکو تویت ام همی هاری کارت ای کدومه اگر هاری کاری نبین ام همی دیج دستن گل جار عادات و تقالید اگر گل اسلام نگنجید هر تشتکل گل اسلام نگنجید توی بدای لایک گل تا ندا لایکی و طول گل چوی الا دی ضرره دل خوشی دی دل مال و خزانت خوشی دی لو گل کافر گلی خشکو برا اوان تشتاخره کا چاو لیبکین اویرو که احتماله نبس مدرسه نبس جیران و رخو دور احتمال سوشیال میدیا دوری خو خوش دی بابا پترتر هبیتن هر ایکش ما سحکه که چو کرد خواه چند یل بروی آیفونه تلفونه و او دیوایس دستت وان دا او جهاز دستت وان و چند دلگل تطرین تخاره خودی کنه این همی هیچ عیالت خواه خریب نابن چکویت نفس مال دال دفت نارین نخاره چندش هوا گوتی عیال خواه کب بینکل گل من رین نخاره دا از تو بما بیشه که صحبتی بکن او سوشیال میدیا چی تدایه دین و اخلاق و روشت و او رنگ خود تعالی دای نیش عیال مدت آن رنگی که دی نشاد ده نوید از انوایرومنتک جوک جهه که وصا بوان پیدا بکم کلویره افزارو که کم ببن شیناب وی و مجیل بن الگل اکدو مجیل بن کیفه که بخوا بکن یاریه که بخوا بکن ایمان آخال ویره قایم کر لی بکن ابزانن بن سیبرا چه آواهی دایت کم بوی نه او گل کافر تره نه او گل کاپیدیوی تره ام همی جیانه دا هول دین خانیه ما پار چاوا بو 7 ساله لاوتر بیتن بری 5 ساله چاوا بو ما هم یا سحکمه بری 10 ساله خانیت ملکیره بون نیکه خانیت ملکیره نه مدوی جانا ما یا خوشتر بید سیارت مد چاوا بون ابروکه سیارت مد چاوانه نه جلو برگت مد چاوا بون نیکه جلو برگت مد چاوانه و کشینت مد چاوا بون نیکه و کشینت مد چاوانه نه دین ما چاوا بون نیکه دین ما چاوایه عیال ما چاوا بون ابروکه عیال ما چاوایه هزراخه بکه باش دی چاوشی و عیالی را گریه و دی چاوشی ایمان وان و دین وان بوان پارزی او گرنگ ترش خانی او گرنگ ترش سیاره او گرنگ ترش محلکه بچمه محلکه چکو اوان محل آخر که دی هلم
بری ما خلق هبول ویریجیایوی چوین ام جی دهین و ده چین بس رجا قیامت خود تعالی ده حق و حساب الگل مکد وقفوهم انهم مسئولون خود تعالی ده مراوسین پسیارش مکد اره من کریه من اورنگ خود تعالی بو من جه گرتی از دیو دا چویمه آن مگوت یا ربی من منت وی رنگینین من رنگی که دیه بخواهی و سبب وی رنگی اف نتیجه همی هاتن پاشیده چی بجمع خودی خواه رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما يا ربي مبزوري نفدا تشتكي بك جابهاي كلا فايدتها ناكت تنازف ريبا انها كلمه هو قائلها اخفتنا جت بخد بيجي وعذابك قال هي في امر ويروشي لو قال لي خشكو برا تفيت ام هول بدين خوشوي عذاب باريس هول بدين تشتكي بكن كو مال وعيالت خو باريزين ان شاء الله في حديثه دا اخفتنا خو ببورم ابدي ما هيك بينهم پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجيتن مثل القائم في حدود الله كمثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة بيجيت مثلت وان اويت قلناه معصية داجين او اويت ريكا خود تعالى تقرن وكي خلق كيه يتجمية كده سفينة كده بجيت او سفينة او جمي دو طابق هندك السري وهندك البني اوید بینی هندیت محتاجی آوید بون داشتن سری داشتن بخوا آوینی گوتی بخوده ما ازعاج آوید سری کرد ام بوچی گمیه سفینه خوش بینی ناکن کن دا آف بو مجوری بهیتن پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجید اگر اوید صلال بهیلن اوید بینی گمیه کن کن او همیدش ند بینی بحری دا همید غرق همید خندقن اگر او دستیتوان بگیرن او همید بسلامتی چنه رخی دیتر امجی گلی خشکو برا اگر دستیت خواب کین الگلیک هاری کاریا اکودو بکین ام همی انشاءالله دب سلامتی خود تعالی ما بترخی دیتر بس اگر ام خوراکشی هاری کاری نکین پشتگیری نکین هول ندین تشتکی بو نواندانی و اف جیلینیت هیتن بکین ام همی دید پیشمان بینود خسارت بین هیوی امیدت ما خودی تعالی دلت ما بکت رحمه باخت دل ما دا بری مبدا تباشی بری مش خرابی دیر بخیتن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي وما اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو رب العرش العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد قالي خشبرا إن شاء الله بري خطبة خبدي مهيك بينم أجر خدي تعالى حسبك رب العالمين توفيق بدة إدارة مزقفتين يتا چاردي هيوا إيك رينيتن الجل كوميونيتي ما الجل رافندا ما أو بروجي حاضر كري بشكشي هوا بكتن نشا هوا بدتن كا اتنياتي دا چه بكتن وكي مگوتي اگر ام همي پارچك نبين هر پروژه که بیتن و هاریکار نبین و دستی هاریکاری نبین الگل جا اوی بشیت بعقل خواه بشیت بشهادا خواه بشیت بمال خواه بشیت بعضلات خواه وک انسان هر یکیش مبچه تشتی بشیتن بیتا پارچک جی چوکو اف پروژه ام هول دی او بچی که الویر راد بیتن او رنگی اوی خود تعالی دایمش دست ندتن او ناسنامه خود تعالی دایمش دستت خون ندتن وك أركك وك ديباب وك مسلمان
ئەرکێ مەیە ئەم تشتێکی بوانە بکەین چەند ئەرکە بوو مەم ژیانەوانە خۆش بکەین وەسا ئەرکێکی مەسترە ئەم بیر و باوەڕێتوانە پارێزین چونکە ئەو ژیانە ئەس بووی خۆشکەمە دنیایەدا 6 ساڵن 8 ساڵن 100 ساڵن و دێ دەرکەوی جێ بەس قیامەت یا بەردەوامە قیامەت یا بەردەوامە ئەبەدیە ئان دێت خۆشیە دابیت ئان دێت نەخۆشیە دابیت ئەگەر مڤێت کوڕێ من و کچا مدوێ ژیانێدات خۆشیە ببێت مدوێت پترتر ژیانەوان یا خۆشتر بیتت قیامەتێدا بجا لاوا گەلی خوشبرە فەرە ئەم هەمی ئینشاءالله دەستێت خۆ بکەینەت گەلەیدا شوێت بێژم گەلێک تشتێت هەین ئەم توێت هەمی پێی وە بکەین ئێک وەک ئیدارە ئەدزانیتن مەسەلەن خەلکێمە پێتیوی بچیە ئەدبینیت وەختی تەڵەبەت هێن ئانیکەت دەرسێت قورئانێمەیەت هەین نێزیکی حەشتێ تەڵەبە پترتر هەکەزی خەلەت نەبم مەجه نینە صف منینن كلاس منين بكينتي دا waiting list يعني اگر مجهه با دا تقريبا بجه 10 صفحه دي دا وبن دا بشي كينا درسيت قرآنه بس چكو مجهنينه اوا قصيريه كام همي هكا درسيت خب كينا الجليك دا شو تشتي زحمت نابيتن بس اگر هندك بنتي بنوي باري و ابدي لوا اداره زانيت محتاجي چيه شتوي تشتي بيشكيشي جاليه بكتن جاليه جي سحكتي اگر قناعت هبيتن وفعلا ديتي باشه همي هاري كاريه بكن ان شاء الله او مشروع خرد بري بچن او بروجه خرد دي جهبه جهن او جي همي بهاري كاريه ما همي هكذا سي خب كينت جليدا هيفي اميدت من او خدي تعالى دلمر كته اي هاري كاريه اخت دلمدا كو ام هاري كاريت اكو دو بين دنيا دا وقيامته دا أقول قولي هذا وإن الله قد أمر بأمر عميم فبدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بعالم جنه وإنسه فقال وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلِ بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم من أراد بدينك ودعوتك ودعاتك خيرا فوفقه لكل خير اللهم ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر مولانا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين وصل اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استو استقيموا تراصوا اعتدلوا straighten the line fill in the gaps صفت قراص كان رحم الودي بوتو أعوذ بالله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام السلام تبارك. قالك شكرا إن شاء الله رب العالمين. خير عام مسجد مزقفت خاش بيرنك رب العالمين بركته بيختت مال عائلة ودا. Do not forget your masjid. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and your family. أروسا عندنا سخمتين دخازة دعيت كريم دعا بهم يا بكين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم مذهب الباس اذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك
شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم.